Sljedeće nedelje, 21. maja, Akademija za narodne igre Miroslav Bata Marčetić je gostovala u Čikagu na proslavi 11 godina postojanja srpske televizije iz Čikaga, kojoj se pridružila i srpska televizija iz Toronta. Celovečernji program je održan u Kulturnom domu u Srpskoj pravoslavnoj sabornoj crkvi Svetog Vaskrsenja. Igrači Akademije izveli su 9 koreografija u pratnji orkestra, tako da su prisutni rekli da je ovo srpski Riverdance na severnoameričkom kontinentu. Umetnički direktor Akademije Miroslav Bata Marčetić u pauzi programa obratio se prisutnoj publici sa toplim pozdravom koji je poneo iz Toronta. Domaćin proslave, Srpska televizija iz Čikaga izvela je svoj program promocije, dok Srpska televizija iz Toronta iznijela je svoje 12-godišnje iskustvo u svom radu. Lep smeštaj u centru grada i lepo vreme pružilo je mogućnost igračima da se lepo provedu za vreme svog trodnevnog boravka u Čikagu. U sljedeće nedelje treći ansambl Akademije ide na gostovanje u New Jersey i New York. Ja? Se snimamo mi ili... Da, jeste, ja. Recite mi kako se provodite u Čikagu. Super je. Ja? Ja. I? Divno, ja. Super Bili smo vrijeme, bili smo na brodu neku... Na brodiću, Aha. na jezeru i reci. Aha, jeste prošli pored neke fontane gdje možete da bacite novci? To idemo, to A to tražimo. tražite, To vidiš kako sam ja znao, ja? Da.